Dame i gospodo, braći i sestre, poštovani predsjedavajući, poštovani akademici, poštovani članovi tijela i organa Svjetskog bošnjačkog kongresa, Esselamu alaikum. Izražavam ponos i zadovoljstvo što sam evo danas u prilici poslije brojnih aktivnosti od godinu dana da svojim očima gledam kako bošnjački nacionalni saf raste, jača, kako je sve čvršći, izbijeniji, jači i ravniji. Saf je simbol reda koga oduvijek učimo u džamijama. Učimo i vježbamo, ali uglavnom sa nedostatkom u svijesti i praksi da ono što učimo u džamiji bi trebalo biti vrijednost koja će zasijati i izvan džamije. U moralnom i svakom drugom pogledu. Zato prije godinu dana na osnivačkoj skupštini Svjetskog bošnjačkog kongresa sebi smo zadali da ćemo učiniti sve što možemo da bošnjački narod dobije i ojača svoj nacionalni saf kroz nacionalne organizacije i institucije koje su nam nedostajale ili su bile slabe, a sve sa ciljem da doživimo da svaki Bošnjak, ma gdje bio, u domovini, matici, u okruženju ili dijaspori, bude slobodan čovjek, ravnopravan sa svim drugim ljudima. Također smo sebi zadali cilj očuvanja i afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta. I treći aspekt cilja osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa jeste očuvanje i afirmacija naše matice domovine Bosne, koja ima pravo da ustane, da doživi, da ustane sa dejtonskih invalidskih kolica i da prohoda kao svaka druga država. I evo, nakon godinu dana, zahvaljujući onome što je poznato kao idealizam, a što mene posebno impresionira kod svakog čovjeka i što zapravo čovjeka čini čovjekom. Svako ljudsko biće ima svoje porive, instinkte i potrebe i uglavnom ga oni pokreću da djeluje kako bi preživio. Ali čovjek kao odabrano Allahovo biće je počašćen sa više od toga razumom i dušom ili plemenitošću duha i zato je njegova obaveza i uloga mnogo značajnija od drugih živih bića. I zato čovjek, pored potrebe da zaradi, da preživi, da nahrani sebe i svoju porodicu i ostvari ono što mu je potrebno za normalan život, ima nešto više od toga. Osjećaj nužnosti da učini nešto
što je iznad potrebe trbuha, iznad potrebe njegove biologije. I zapravo ta energija koja se susrela u SAF-u koji se zove Svjetski bošnjački kongres, ona je djelovala ovih godinu dana i evo mi smo danas u prilici da možemo kazati da je učinjeno jako mnogo. Kada pogledamo šta je učinjeno, čini nam se da je to puno. A kada pogledamo šta još treba, onda kao da se nismo pomakli sa mjesta. Ali tako to biva sa velikim projektima i sa velikim snovima. No, da bi san postao java, jedan od uslova je da bude velik. Jer ako je mali, dok se prevede u javu, ne osta od njega ništa. Zato, Bošnjaci, sanjajte velike snove. Jer jedna arapska poslovica kaže da sve što je danas java, nekada je bilo san. Zato sanjajte. I evo, hvala Stvoritelju, mi smo u prilici da mnogo brže nego što su mnogi očekivali, neki od naših snova postupno postaju java. Jedna od mojih inspiracija da budem dio ovoga jeste to 20. stoljeće koje, kada god u njega zavirim, kada god ponešto saznam iz tog perioda o Bošnjacima, onda se sve više divim Bošnjacima. Ovo ćete danas jako rijetko čuti od samih Bošnjaka, da se neko divi Bošnjacima. Ja se ipak divim Bošnjacima. I to na jednoj banalnoj, ali veoma velikoj vrijednosti. Jer preživjeti kraj 19. stoljeća i 20. stoljeće i ponovno evo imati ovu energiju ovdje, bez elementarnih mehanizama zaštite i državnih i nacionalnih i bilo kojih institucionalnih ili organizacionih, je zaista čudo. I ja, tražeći razloge ili objašnjenje za to, prije svega racionalno mislim da ih je jako malo, osim u činjenici da smo nacija sa 1000 godina nacionalne ili etničke i državne tradicije. I ono što ima tako duboku i bogatu tradiciju nije lahko uništiti. A iracionalno, svakako kao vjernik, mislim da Allah Đelešanuhu je htio da mi ovdje preživimo i u nama ipak on zna da ima nekog sjemena dobra, makar mi ne znali, i onda nas je ostavio za to sjeme da bi opet nešto što valja niklo na Balkanu, jer bez Bošnjaka teško da će nešto dobro da nikne. I eto, možda je i ovo moj san ili pokušaj da kod sebe nagomilam još nešto optimizma kako bi mogli nastaviti, ali bio san ili realnost, ja u to čvrsto vjerujem. Ono što smatram glavnom tragedijom za Bošnjake 20. stoljeća jesu zapravo najprije dvije stvari. Porobljenost koja je trajala 100 godina dovela je do nekog tog prokletog osjećaja inferiornosti. I kada bi našao šifru kako da to nekako, te okove razbijemo, taj kompleks izliječimo, vjerujte da bismo trijumfovali na svakom polju. I pozivam vas da pomognete i meni i ja vama i da jedni drugima pomognemo da svu energiju upremo u tome smjeru. Jer koliko god ima aktivnosti, rezultata i djela, nekako pukotine u tom velikom loncu zapravo su te vrste. Inferiornost i nesigurnost i pojedinca i grupa i zajednica koji su bez daljnjeg, po mom ubjeđenju, produkt te porobljenosti. Svojevrsne robovske svijesti gdje je to trajalo tako dugo i gdje vi danas imate tog Bošnjaka koji zna da je u pravu, koji je pretrpio sve te silne
talase genocida, koji je žrtva, ali koji opet ima potrebu da se nekom izvini, da se ispravda. I šta ga god pitate, on kaže nisam ja, nismo mi, ne bismo mi, nećemo mi. I onda imate potpuni paradoks da oni koji su činili zlo, ne pada im na pamet ni da se pravdaju, ni da se izvinjavaju, već i dalje napadaju, vrlo drsko, bezobzirno, a žrtva ima potrebu da im kažemo ne brinite, nećemo mi nikoga, mi ne mrzimo nikoga, ali mi zaista ne mrzimo nikoga. Ali kad toliko ponavljate da ne mrzite, i ja bi posumnjao u vas. Zašto stalno govorite da nikoga ne mrzite? Dakle, to je stanje koje ja ovdje delegiram, fokusiram, dijagnosticiram, neophodno da mu se obračunamo kako znamo i umijemo. I drugi problem ili druga dimenzija te posljedice katastrofalne koja je proizašla iz tog tamnog perioda od jednog cijelog stoljeća jeste permanentni raskorak između kulture i duhovnosti. Dakle, ono što se nama dešavalo uglavnom kroz organizovane programe i koncepte protiv Bošnjaka, nimalo dobronamjerne, a onda vrlo često i u tome su učestvovali i mnogi naivni aktivisti, intelektualci, kulturni radnici i tako dalje, dovelo je do toga da mi imamo raskorak između onog što se nama predstavlja kao kultura, između onog što je izvor naše kulture, a to je duhovnost. Dakle, svaka nacija, svaka zajednica ima punu spregu između kulture i duhovnosti. Prosto je nemoguće, znači, razdvojiti kulturu i duhovnost. Ali vi znate da se nama svo to 20. stoljeće nametalo da je kulturno sve ono što nije muslimansko, a da je nekulturno sve što je muslimansko. Bilo da govorimo o najelementarnijim oblicima svakodnevne životne kulture do onoga što se zove elitna kultura, umjetnost i tako dalje. Zato delegiram da Svjetski bošnjački kongres u svoje prioritete između ostalog u slojevitost svoga cilja i uvrsti zadatak da učvrsti harmoniju, simbiozu, korelaciju i svojevrsnu sinergiju između kulture, bošnjačke nacionalne kulture i naše duhovnosti. Čak kod nekih drugih naroda gdje je jasno razgraničena jasno razgraničen etnički identitet sa izrazito precizno definiranim jezikom, to je moguće. Ali kod nas Bošnjaka koji smo, eto, sa bosanskim jezikom koji je veoma srodan sa jezicima u okruženju, u svojevrsnoj nepovoljnosti kod definiranja svog jezičkog i kulturnog identiteta, duhovni identitet zapravo bio i temelj i okosnica opstanka našega opće nacionalnog identiteta. Zato to trebamo delegirati ne previše kroz diskurs, ali apsolutno kroz projekte, kroz stalno naše kulturno djelovanje. Dakle, na ovoj inspiraciji osnovali smo kongres. Ja ću samo još kroz nekoliko minuta osvrnuti se na ono što sam imao prilike vidjeti svojim očima u protekloj godini. Neću govoriti šta smo radili, uglavnom ćete to imati prilike ili već ste imali kroz druge izvještaje ili medijske ili konkretne vidjeti, ali vam moram kazati da sam ohrabren, jer nekoliko turneja smo imali. Prvo balkansku od Zagreba do Skoplja, preko Bosne od Krajine do Podrinja, pa potom Sandžaka, pa Crne Gore, pa Kosova, pa gore Dragaša, pa onda Skoplja, dakle Makedonije, a potom i nekoliko veoma važnih posjeta dijaspori Zapadne Europe. Ja vam želim poručiti, ohrabriti vas, to jeste prenijeti ono što sam tamo imao prilike vidjeti. Izvan ovog prostora, izvan matice, svijest o potrebi nacionalnog safa je još jača.
I zaista ono što je jedino bogatstvo koje do sad niko nije uspio da nam ukrade, jeste bogatstvo koje stanuje u čovjeku, Bošnjaku, koga eto pronađete po tim raznim tačkama svijeta gdje se i ne nadate i pronađate prosto dragulje, ljudi koji vrlo jasno misle, koji vrlo precizno misle, koji jasno znaju šta hoće, koji drže, baštine svoju domovinu Bosnu, bez obzira što žive na 5000 km od nje, i koji su spremni da svoje znanje, svoje iskustvo i svoj metak stave na raspolaganju slobodi Bosne i Bošnjaka, identitetu Bosne i Bošnjaka i domovini Bosni jednom riječju. To je najradosnija vijest koju ja vama ovdje mogu da prenesem. Naše je dakle da operativno ove naše safove kroz odbore i sva ova tijela dovršimo i ako Bog da za godinu dana, kako je već i najavljeno, budemo imali i skupštinu kongresa, radnu skupštinu u punom kapacitetu sa izabranim delegatima i sa sve onim što će uslijediti. Hvala vam, čestitam vam ovaj prvi rođendan, prvu godišnjicu, neke hajrli, mali je jubilej. Mali je jubilej, ali je prvo, jedno je jedno, jedan je jedan, a simbolika broja jedan je u islamu nešto što se ni sa čim ne može uporediti. Hvala vam, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.